Weh, mati dulu laki nama nukumu, pakai laki nais, mati lampu dia langsung melimo per radio. Matandra pak, matandra mo. Pak, kumelo kini tema kundre magala manana, agan nerita ciri-cirinya. Ite itimu yawana, weh. Ya ko ang tamat kundre itimu yawana pri manipi, ay magala manana itu. Makai, mari kan nakka. Dia nemu tersinggung. Ya koma kometoi. Tapi mana si timun na aja na. Anu nih, falsafahnya orang Buddhis. Ya kok boleh foto ini. Apa boleh buat? Ya, buat apa yang boleh? Bapak Ibu hadirin, makanya dikurangi. Nah sama Nabi kan cek dia tuh tahu, Pak Bu, ya posisi medan na tahu, pada itu sih dia ada. Ini saya ampe ketelu. Inna ma bu'issu li utammima maqarimal akhlaq.